Hello everyone, welcome to my channel. I am Rumita. I am the Ho'oponopo certified Ho'oponopono healer and Money Reiki grandmaster. Ngasi se ai class su tauri Ho'oponopono gi mayam su yawning adi free da dum yawa yani for the at least for the 10 candidate ki tamakta free ni ai hajiki hoye hajikti Durga Puja Navratri keno oi banina na sigi lora kanda ai start tawakadi mite gi class ta mayam yawa yani. So ngasi ki maram se Ho'oponopono se akhogi health ki maram dani mayam aina share tawge tawbase ko viewer amana hangakhi health ki maram se mi gi tawbiba yabra aina definitely mi gi tawbiba jai duga masa gi kitang rules and regulation kitang follow taw tani ko mi gi tawbiba haibase ma ki energy da lawraga tawdori mina. So first of all akhogi Ho'oponopono se sonbada ai isana isabu responsible lawra kanda sonbada mi aba Isagidi ilai laire mayam, I take 100% responsibility of the current situation of my health. Agi health ki maramda physically or emotionally. Hairaga, I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. Say 4 magical sentences used to you 108 times. Me later mafam matamda. Tumam dai da khangde, ayuk da khangde, baro da khangde, mi bu later this ige dum son bayai. Si loiga mi gi tawba taradi akhoi se tumina phammaga meditation dumai tawraga white golden right na aise protect tawri ni hana khalwaba akhoi gi magai mari se aise protection tawbire universe na haira kanda I take 100% responsibility of the current situation of so and so gi healthy physically and emotionally mi dugi maming do palla kanda duga gi 4 sentence se I am sorry, please forgive me, thank you, and I love you. 108 times on biro sini mayam du loiga kamu protection lo biro release to biro ma ke energy do isa da negativity jarom gani haina ne khalla dine ai release to jawa ba isa na ai son bada ma ki kaino energy do lo bani na ne negativity lairamasu ai release tawre haina ne dum khalla gane golden light na is a protect to bire hai kanda Dubagi dum tawayai 108 times the viewer at least for the 7 days, 11 days, 21 days continuously. Jamna achauba anaba leiragana ne thama thani mukadum tawbiyoba. Tawlorega 1 week kumbada dum hangu kanaba phangbra haina definitely positive result lakani. Isana phajana momon changna nungaina phajana tawradi. Akhoyi life the si se Ho'oponopono se include tawradi not only health ki da ko career the su benefit lai relationship the su lai money the su lai health the su lai koi 24 hours ta at least isagi tamakta half an hour put hoga sigi meditation se to bi maya definitely life the changes la kani koi se koi gi isada leiba blockage negativity mayam se release tori me ba akoi the isada leiba negativity oidi leiba ta de akoi negativity attract oidi bina sigi mantra se soul di I am sorry for magical words se ha di lo release ta odi aphaba ta lagto ni na so I guess channel se me amna subscribe to view definitely I live ki transformation gumba angang chingi thabak thoklakpa ana wa latest kai ka leiba do me amda dum share tawrakke so ngasigi oinai loisanjarage thank you so much everyone wa amaga mayam aingonda mayam na ko mi kharna su ere metei na ngami kaino tawro waina haida wana so I say born and brought up Manipur dagi nattabani na mayam I am sorry gumba words excuse me responsible sigumba khara word khara se I say handok pada kadang difficult oyaba do mayam na khangba jaw sudum ibiramu egi comment ta so si atai di aina ngangi si di du mayam na understand tawgani hana go criticize tawdana haite khote haide dana ne aina hai se just understand tawraga mayam like the implement of mayam okay so thank you everyone have a great day ngasigi dilo salage